Na. A ni'n fyw! Croeso i'r stream. A bydd fi'n anfon i ti. Okay, cool. Croeso i'r stream heddiw. Ni'n mynd i bod yn chwarae. Worms W.M.D. So. Hyn yn hwyl. Oh, yeah. Ti allu danfon fi gwahoddiad eto? Ie, bydd fi'n anfon ti. Fi'n credu oedd e fel... Ti'n gwybod sut wnaethon ni chwarae Worms y diwrnod o'r blaen... Armageddon y diwrnod o'r blaen? Oedd rhaid i fi mynd mas fel clicio off fe, cael e lawr, a wedyn gwasgu'r gwahoddiad. Ie. Ie. Fi ddim yn gwneud hwnna. Oh. Ie, mae'n weird. Glitch yn y Matrix. So ie, gobeithio, os ma... Oedd y noson o'r blaen gymaint o hwyl, os mae hwnna hanner mor dda, byddwn ni'n hapus achos ie. Oedd y nostalgia ar ei uchaf nos... Oedd e nos Wener diwetha? Nos Sul oedd e, ie. Ie, roedd e'n nos Sul. Ie, I think good. Ie, rwy'n caru'r yr un hwnna, beth ydy, Worms Armageddon. Armageddon, ie, mae'n clas. Ond rhaid dweud, oedd e'n super fiddly. Fi ddim yn gwybod sut oedd... Oedd e'n swnio'n fiddly, anyway, o beth oedd Hymrys yn disgrifio i ni o ran... Oedd rhaid i fel codio bron bod sut mae'r gêm yn gweithio pethau. So, ie. Fi'n gobeithio bydd y fformat yma lot fwy... O, ti'n gwybod pam? Pam? Oes na ffordd arall, achos mae dy fi fe trwy'r Xbox Game Pass, dyna pam. Ai. So, oes na ffordd arall o gwahodd? Oes na fel code thing? No. Dim ond A dwi- make public. Okay, os ti'n neud Fi gallai make... roi, nawr ni'n mynd i cael just like random poll mi nhw ydyn ni. Yeah, ond as long as ni ddim yn cael nhw yn y voice, just dim ots os e, really. Achos so nhw'n mynd i cael eu recordio yn y stream. I'm back in the lobby. Ie, ni cael rhywun yn enw Goober Manfly. Special engine. Oh. Oh, I got new phone. O be, alright, okay, option arall. Os dwi'n hostio fe... Ond bydd falle bydd e ddim mor o dda. Launcher... Na, fydd hyn fy'n gweithio oherwydd mae'n trwy... Ie, Yeah, I'm back in the lobby. Mae'n trwy Xbox, ie, so... O na, mae'r Game Pass beta. Beth os fi'n trio hostio'r game? Ie, ond sut byw ti'n invite ni? Yn i Worms W.M.D yn cross-platform? Yes. Oh. Ond Wel, ddim PC. Yeah, only on PC, ddim efo consoles. Okay, so sut gaf fi gweld nawr? Os fi'n mynd lobby... So mae'n gadael Linux, Mac a PC chwarae ond dim consoles. Ond dwi ddim yn chwarae fe trwy'r console, fi'n chwarae fe trwy'r Game Pass beta, y PC beta. Wel, mae'n dal ar y system Xbox. Yeah, mae'n trwy'r Xbox Live video. Let me have a look. Xbox Live PC. So fe'n mynd i gweithio. Xbox Game Pass Worms W.M.D missing invite. Buttons private. Click on host games. Have your friends click on browse games. Yeah, I'll be random pobl yn mean no. Yn hi cic yn iddo? Yeah, ni gallu. I don't know, if dim option. Oedd no option just then? Time. I don't know. Achos dyna mae'n swnio fel yr unig opsiwn sydd dyn ni gallu wneud lobby. Os fi'n gwasgu host game a wedyn gwasgu lobby... beth os ti'n creu game, na I browsio game ti, a os dwi ddim yn gweithio, ni'n gwybod yn syth. Okay, I'll click host.
Okay, mae'n public now. Okay. Fi'n gwasgu browse game. Browse unranked games. Na, mae PK Shetlau Instruction Thief. Efallai bydd ti angen... Dwi'n gallu search o. Ie, fi di gwasgu refresh, jyst i checio os fe'n dod lan. No games available. Beth yw'r enw game, sorry? Dim clem. Mae rhywun o enw Tiger Tail wedi... Ie, rwy'n methu kick o pobl. Oh no, I can kick. Kick. It's gone. Enw'r game, beth enw'r game? Rhywun o enw Mio? Unrhyw un o ti? Na. Okay. Bye. Kicked. It's showing up on mine, so you will get it. Hey, Siamai Kieran, croeso i'r stream. Oh, he's joined again, Mio. Pwy di Mio? Mae'n dweud Shaun of the Sheep mae unranked game fan hyn. Ah, mae hyn yn Beginners. gwneud impossible. You just called randoms and fill lan y lobby nawr. Oh, for God's sake. Na. A fi ddim yn credu mae'r Xbox Live. Oh my god, yeah, my lobby ni just wedi fill. Full. Yeah. Yeah, so fe'n... Close it. Ydy hwnna better, Kieran? Mae'r game yn tipyn uchel. Ydy yn... Ydy'r game dal chwarae cerddoriaeth? Rwy methu clywed e. No. Ni ar gwahanol things. Noob mistake fanna. Yn meddwl bydde'r game box beta PC thing yn gallu gweithio achos mae fe'n PC a bod Steam PC a bod e'n byw yn yr un dimension. Bydd ni gallu probably ymuno ar un game, ond ni methu invite ar ei gilydd. Mae'n separate friends lists. Ond fi di browsio'r unranked games a oedd un ti ddim yn popio lan. Ydy ti eisiau trio dechrau un? Dechrau... O ie, os fi'n gwasgu host game, does gen I neb yna... Ni jyst esbonio. Does gen I ddim ffordd o gwahodd pobl. Yeah, but os ti'n creu public game a wedyn ni ymuno fe. Okay, so... Actually, beth di enw ti ar Xbox? Bydd fi'n just adio ti. Gemau fideo. Pan fi'n gwasgu... Yeah, so gemau space video. Ydy e'n like wolf thing am eich? Yeah, wolf thing yw e. Oh gosh. Sut fi'n... View profile. How do I add? Block report follow. Just dim Fi'n gwasgu ready, a mae fe'n... Dwi e ddim actually yn dod a neud unrhyw beth, so... Well, click multiplayer, wedyn click host game. Yeah. A wedyn mae doi thing, mae lobby a scheme. Dim ond fi sydd fyna. Oh good, so ti'n yr unig un yn y lobby. A do you open your public? Ie, lawr y gweilad ti angen gwasgu open i'r public. Sgen I ddim yr option yna. Na? Mae'n dweud make public a bwys y quit button. Yeah. Ar un fi, mae gallai screenshot o fe dangos.
Mae ddim gyda'r opsiwn. Oh. Mae jyst gyda quit a ready. A Oh. wedyn, mae ddim actually, pam ti'n clicio ar ready, dyw e ddim actually neud unrhyw beth. So... God damn it. So yeah, fi ddim cweit yn siŵr beth. Yeah, oh my god, my list hyn o'r gemau ar y thing yn just like refresho a just newid trwy'r amser. Hyn yw'n impossible i ffeindio y game rhywun. Yeah, fi'n credu, fi ddim yn cael gymaint o hwnna o bobl, felly fi'n credu falle mae'r Xbox. Wel, fi'n cael no games available ar browse and rank games fi. Really? Yeah. Oh wow, mae like loads ar un hyn. Os e? Yeah. It's like impossible to scroll o lawr a mae'n just like snapping all on your top. Ti'n gwybod beth sy'n neud yn fwy gytun yw nes i gael y thing, wel, pan oedd y game ar Steam sale, nes i ddim prynu fe, achos mae dyfu fe ar Xbox Game Pass Beta, PC Beta. Dyn ni gyd yn chwarae. Ond ydy Ian yn gallu ymuno gyda game ti? Yeah, rwy'n meddwl. Wyt ti wedi ffeindio fi ar Steam? Na, fi wedi danfon ti quick link. Oh, sweet. Diolch. Rwy'n pobl sy'n ffeindio fe, mae'n really galed i actually ffeindio pobl ar Steam i adio nhw. Yeah, mae yn. Yeah, oes angen y friend code a... Friend code. Yeah. Yeah, mae yna friend code. Ydy e? Ti'n either anfon friend code neu quick link. Oh, Yeah. that's new. Rwy ddim yn gwybod am nhw. Friend. Mae Kieran ni roi, tipyn bach o mess up fan hyn. Yeah, paid sôn, fi wedi bod mor excited am y moment yma, just i fel massive balloon pop. Get in. Sa'n gwybod y password Steam fi, hyrf mae'n agor lan yn y web browser. Gallai Fall Guys Season 2. I don't like Fall Guys. Oh, guys. Ble yw ti'n ffeindio'r friend code? Wyt ti'n signed mewn i Steam ar ei browser ti te? Na. Nes i mynd i ffrindiau, add friend, and send a quick invite. Ie, dwi'n gallu gweld beth pa gemau Steam sydd gyda ti. Oh, he's a no. Dim lot. Dyna'r code fi. Okay. Among Us, Brawlhalla, Fall Guys, Avengers, Smite, Stardew Valley, Warframe. Rwy just wedi anfon ti y friend code fi. Okay. Last time rwy wedi adio rhywun ar Steam, roedd hwnna ddim yn thing, so... Pryd oedd y last time ti'n add rhywun ar Steam? I don't know. Right. Couple of Ie, mae blynyddoedd. Kieran yn dweud, just chwarae Armageddon eto. Sut yn y byd o'n ni'n setio hwnna lan? Wel, fi ddim yn... Ie, fi'n credu oedd Emrys ar ben sut oedd hwnna, sut i seto hwnna lan. Oedd yn eitha cymleth, oedd e'n gweithio'n eitha galed tu ôl y scenes fel petai i setio'r gêm yna lan. And y teg, oh my god. Oedd hwnna fel 2.60 neu rhywbeth ridiculously rad. Nawr mae fe wedi mynd nôl i 10.99 achos oedd y Steam sale yna yn proper sale. What? Fi di adio ti nawr, Owain. Awesome. Right back. Oh yeah, then do. Nice. Oh my god! Dare I say it? Pa? Yeah, hwnna'n Wait. double V. Echo. Ble yn y byd wyt ti? Rwy just wedi gwasgu accept, ond...
Where did you go? Our friends list. Ah. Wel, mae'n dweud fi'n ymuno â'r party ti. Oh, Ie, sweet. It will, yes. Cool. Awesome. Perhaps rhaid angen ail-agor y friends list neu rhywbeth. Fi'n credu, dyna un o'r gemau dyle bod yn hollol cross-platform, Worms W.M.D. Yeah. Just annoying. Fi ddim yn gallu cyfiawnhau prynu fe full price achos mae gyda fe ar y game Xbox Beta Pass thing yma. Yeah, hwnna'n gutting. Yeah, just... Beth di Ciri dweud? Chwarae Weblero. Mae'n game hen DOS. Okay. Right. Ond online multiplayer. Nice. Weblero. Alrighty. Oh my god. Turn time 60, run time 20, runs to win. Poor amser ti'n newid y settings, mae'n anredio fi. Great game. Beginner scheme, intermediate scheme, pro scheme, ESL scheme, full image scheme, classic scheme, destruction scheme, or fort scheme. Beginner. Ready up. Sorry, Morgan. It's just angen gwylio ar y stream. Yeah. Blimmin' sylwebu ar eich hwyl. It's just... Right, fi'n mynd i check o mas o Weblero a mae gweld beth yw e. Os ydych chi chwarae hwnna. Oh, nice. Nice. Oh, I'm carrying all kind of shit. Go podium. Fi? Oh, don't. Leave for the boys alone. Leave him alone, right? Just. Oh! Oh. For the boys. Whoa, oh my god, no. Mae da fi Worms M i fi. Worms envy. Yeah. Go podium. I'm on it. Oh. Ydy unrhyw un wedi trio o'r season newydd o... This'll be fun. O... Fall Guys? Yeah, Ian wedi. Yeah. Ian, mae dy ti fe, ys e? Oh, rip. Mae wedi mynd. You're just a petty thief. Weblero, what the heck? Bits and bobs for the bobbies. 10 bobs for the bobbies. Protecting your neighbourhoods. Rwy'n cofio fe, o blaen. Rwy'n fi'n chwarae yr un ar Nintendo DS, Worms Open Warfare, remember? Ar y Yeah. Nintendo DS loads. Rwy'n cofio Yeah. unwaith. Pryd oedd un o'r supply crates yn dod lawr. Roedd fe'n Right. dod lawr, a cwmpo mewn I dŵr. It's like, Time always So catches what? up with criminals. Oh, no. Ow! Yeah, mae hwnna'n... Yeah, odd pan ma'n yn digwydd. Go away. Dim synwyr. Mae'r... oh. Ah. Oh. Mae'n boenus gwylio chi. Ah. Oh. Na, ti'n gwybod beth fi'n mynd i wneud yw fi'n mynd i trio gweithio mas sut faint mor anodd oedd e i wneud beth oedd Emrys yn wneud y diwrnod o blaen gyda ar Steam achos rhaid bod na bach o gobaith. Bloody thing. Wel, mewn ffordd, lwcus oedd Emrys ddim di troi fyny heddiw achos bydd e'n gutted hefyd.
bydden ni wedi cael doi, wel, split fan'na You yn were llwyr. arrested for that. Okay, fi'n deall beth ti'n beth Ie. i'n neud nawr. Bitch. Me to put this on. Salty. Llawr. Oh. Hyn yn trash placement. Yeah, mae yan. Be ti'n mynd i gwneud o fan'na, like? Double tap o space, James. Be ti'n gallu cael lan? No, no space, sorry. Enter. Ydy enter jump? Double tap. Symud nôl tipyn bach. Dyna ti. Rwy'n fi'n secretly hope rwy'n ti'n mynd i gwneud backflip. Mewn i'r dŵr, ond rwy'n ti'n actually gwneud front flip. My plan failed. Take chase. Multiplayer? This'll surprise them. Food poisoning. No, yeah, mae'n a couple of game modes newydd ar Gadw pin alon. Na, rwy'n mynd i brifo eich... Rwy'n mynd i brifo'ch pin. Efo daf. Oh! Oh. Cruel You bastard. cannot find justice. I'll have you arrested for that. Mae Dafad wedi dinistio. Let's go. Dyna ddi'r tank hwnna. Ie, ti gallu. It's magic. Mynd i'r chwith. What's up? I'll get you. Rwy'n meddwl rwy'n ti'n mynd i sgwisio. Mae'n trio? Wish this had turned up sooner. But need that to get over criminals. Oh, come on. Mae'n... Officer in action. Right, ble rwy ti yn? A pocket-sized serving of justice. Uh-oh. Just you wait. Just you wait. Ble ti? Ti fewn yr adeilad. Ah. Food poisoning. Oh no. Oh, Christ alive. Boom. Hi. Oh! Oh! Him finished. Hate you, but- Amazing. Die. Rwy'n flin. So ydw i'n neud you off? Um, Alle mewn nôl yn y tank? ti mewn y tank yn barod. Oh. Hardly a crime, Lord. Bummer. Mae'n... Ie, mae What? Worms W.M.D yn 20 pint. Oh. Faint o ifer yn y seil? 5 pint. Oh. Ouch. Ond fi yn obsessed gyda'r game sy'n neud yn really anodd i fi stopio fy hun rhag prynu fe, ond fi'n Oh, gwybod what the hell that? Boring. ridiculous i brynu fe. Ta'n siŵr beth sy'n digwydd o gobl i fod yn honest. Bullshit that. Sorry.
kind of just hilarious. Fire! Uh-oh. Leave me alone. Oh no, don't. Oh! Beth yn y byd oedd yna. I'll have you arrested for that. Ti'n gwneud mwy damage i chi. I know. Time for me to put this to use. O. Beth sy'n... O'n i jyst yn meddwl, ma... Wormnet. Just you wait. O. Wormnet? Na, fi jyst yn cofio yr Worms Armageddon session gafon ni. Yeah. I just trio gweithio mas. Ti'n cael holy hand grenade? Ddim siŵr. 3, Oh, 2, don't be a dick. Oh, yes. revenge. Rwy'n mor flin, James. Choke on rice. You're just a petty thief. Fi ddim yn deall y gêm hyn o gwbl. Hello, hello, hello. Just angen llaf ni. O. Pwy yw ni? So fi'n glas, ie? Yeah? Yeah. Okay. Fi'n credu fi wedi gweithio mas sut i wneud hostio Oh, come Worms on. Armageddon. Yeah? O, Imed, mae Ciro'n dweud yma link am 5 pint i chi, Morgan. Hey. O CD keys. O, diolch Ciro'n wastad yn edrych mas. Ma 4.99 yn llai o hit. O leia byddai'n chwarae gyda chi. Fi wedi bod yn edrych ymlaen am hwn literally trwy'r wythnos. Really Yeah. cyffroes. A dyna'r unig tro, yeah. A fi yn obsessed gyda'r game yma, so... Yeah. Yay. YOLO. Dyna beth nhw'n dweud? Kids on the Don't street. shoot an officer. Oh god. Dead, Okay. Owain. Dead. Oh. Okay, Page we're... bod yn gas i fi. Chow down. Right. So queue at checkout, man, I'm bwysig yn dwi. Oh, that's a cool... Mae yna widget newydd ar Streamlabs o enw emote wall. Oh, hell yeah. Let's put that Officer in in. action. Sorry, I'm gonna add your emote on it. Emote, blibbin, widget. Where is it? Taking an alternative route. Right. Gobeithio fi ddim yn ffundo rhyw Taking beth custody. yw e, Nigerian princess nawr gyda'r code chi di danfon i fi, Kira. Na, fi'n dynnu CD keys trwy'r amser, mae'n gwych. Nearly cuffed Ah, myself good, there. good. Na i ddim bod yn hollol paranoid. Wel, fi fel arfer yn hollol paranoid, ond... Rhaid fi cael fy ngharden. Destroyer. Right, pwy dwi'n mynd i llaff nesaf? Peidiwch â datgelu gwybodaeth pwysig dros stream, dyna 101 efe. Dim adrodd yn uchel.
Oh god, sut fi'n newid y direction? Dwi'n gallu. Right. Ti yn gallu rhywsut? Tab fi falle? Right. Oh, yeah. Yn tab ydy? Yeah. Diolch, James. Yeah, no problem but. Oh, hi. Oh, hi. You'll regret that. Right, here you go. Diolch yn fawr am lladd fi. Gwerthfawrogi. These could turn the Bwysig. war. Alright. Right, fi'n mynd i neud e, guys. Oh, no. I'll have you arrested for that. Nes i clicio fe ar damn wain. Wel, mae'n rhy boenus i fi gweld chi gyd yn chwarae hwn. Wel, diolch i Kieran am ei meddwl cyflym a ffeindio CD keys gyda limit, achos fi'n credu y ffaith bod sale, fi fel, yeah, definite, ond pan oedd ddim sale, fi fel, ooh, I don't know. Ond It's yeah, about time you were caught. enjoy Shit. this. Confirm email address, Pam? Oh, fine, I'm fine. Right, Oh my right. God. Please complete your... Oh, right, okay. Falle hwn yn bach yn overkill. Supplies. It's what he absolutely dinistriol me. Ooh, trophy. Oh, mae'n mynd trwy. Hey. Correct. Perpint 99. Banana. Banana bomb! One time passcode. Fi swear fi byth yn cael hwn a wedyn yr un tro. Mewn Greece. Oedd hynna'n ultra Kobe wedyn. Right. We can What? let crime win. Sorry, James. Ti'n allan o'r game! Oh dear. Get out of here. Na dwi ddim. Ni'n cael un gai sy'n like 2 HP. O, i ti? O, okay. Oh. Right, Hey. apparently, Right. os rwy'n rhoi emotes nawr yn y chat, bydd nhw'n troi lan? Yes! Nhw'n troi lan ar y stream! What? What a shot. What? Oh, wait. That was Oh, sick! Brilliant shot, Oh man. my god! Pure. Bobby's not That was got long that left. was a... That was beautiful. Right, Complete fluke, by the way. Hey, lost the code. Roedd hwnna'n amazing shot. Oh my god. Bydd y code fi gweld. Oh, God. This'll get the obs off the spot. Oh! Oh no. Oh no. Just you wait. Been dead. Let's go. Oh, fucking hell. Say hello to my little friend. An Uzi. Oh no, it's a shotgun. Damn it. Don't shoot and Yeah, I'll don't- the law. Oh. Arrested. I would have you arrested for that. Ready. Nah, I don't know. Ah, yeah. Remember mae'n just yr official Twitch emotes sy'n gweithio, nid yr rai plugin sy'n sad. Oh, So dwi'n newid lle mae'n mynd. WH. Ti'n cael home in launcher? On Vehicles coming. Oh, Os ti'n W... code. Let's go. Oh, ydyn nhw? Oh, sorry, rwy'n misyn, rwy'n ddim gweld nhw. Sorry. Let's go, Boggy. Oh, it's Boggy versus Boggy. Mae'n helicopter fan'na. Oh. Paid lladd fi. Ydy hwn yn mynd i bod yn massive file nawr? Na. Mae'n tiny ydi e, Worms W.M.D. Come on. Come on! Make up your mind. Reporting for duty.
No. Hello! Yeah, mae'n 1.38 gigabyte. So dwi ddim yn tew. Get out of there! Ah! Dwi'n mynd eitha bach, rili. Oedd e'n brutal. Diolch yn fawr. Ydy rhywbeth... Mae'n helicopter wedi mynd. So ydw i'n newid weapon? Right click. Okay, cool. Oh, di miss nhw eto, Kieran, sorry. Kieran di dweud, mae'r GIF emotes dim yn gweithio gyda'r thingy. Nhw'n dangos ond dim yn animedio. Os ti'n clicio ar Owain nawr, bydd e'n... Dodge this. No. Oh, Bron. close. Bydd hwnna'n agos. O ie, angen hwnna hefyd. Ydy e'n o dan y... Na, mae ddim. O, wa. Sad. Nice one, Oz. Sorry. Ready. Okay. Dwi di, fi'n colli Be' nhw gath i eto, neud? Kieran, sorry. Rwy'n pob amser colli nhw, pryd pob tro ti'n anfon nhw, rwy'n ddim yn gweld nhw ar y sgrin. Wel dim es, gallai cadw golwg o'r chat nawr achos Ie, nawr soon as fi, mae'n- mae fe actually'n lawrlwytho, jyst dim esgus. Fi ar 9%, Oh, guys, record 10%. I'r gweld e? O ie, mae ddim yn animeiddio, ond at least mae'n dangos e. So hwnna'n rhywbeth. Ie. Fi'n siŵr nes I ddim cael go wedyn. O wel. Paid yn neud e. Please. Oops. Uh-oh. Uh-oh. Let's go. Yay. Oh. Hello. Yes. Okay. 3, 2, 1. No. Oh man. Missed. Bron. Surpriser here. Yes, o'n i'n gallu defnyddio monca. And then valid. Okay. You know, Pepe emotes. He's like, Oh, okay. Good. so ti'n gallu gweld ar y stream, Morgan, pryd mae Kieran yn anfon emotes nawr, wel, pan mae unrhyw un yn rhoi emote yn y chat, maen nhw'n show lan ar y stream. Oh, diolch beth, mae hwnna'n awesome. Good. Oh, actually, ar y proper Yeah. yn y canol, right. Yeah, oh sorry, o'n I ddim yn sylwi hwnna tan bod ti wedi dweud e. Yes. Ie, weles I Pepe, fyna. Oh, yeah. O, hwnna'n cool feature. Wyt ti'n gallu customise o ble yn union ar y screen? Yeah, mae'n just big square. Maen nhw'n overlay. popio fyny? Yeah. I'm out of here. Mae'n cool. So mae'n fel like big square canvas ble ti'n rhoi e, a nhw'n appear o ti fewn y canvas. Yeah. Okay, bad job. Ooh. Pardon me. Another thing south. Wel. Efallai na. I'm on it. 25%, guys. Byddwch yn barod. Fi'n dod I cicio'ch penolau chi gyd. Uh-oh. Oh yeah. Big Guns yn troi fyny i'r party nawr. Whoa. Ah, no! Chi'n meddwl fi dal yn byw? What? God. What? Definitely got food poisoning now.
Fi dal yn byw. The noob is still alive. Yeah. Right take. Ready. Tree dig. Mae Kieran wedi dweud gwell na fi. O ie, oedd Kieran yn chwarae Worms Armageddon dyn ni tro diwetha. Iawn. O, be rhaid... Ie, wyt ti'n gwybod... O, falle na I just roi yn y chat. Y link am... Crysau ti Dungeon y Dis newydd sydd wedi dod allan. Yeah, sorry, mae fi ddim wedi fi fi'n adrefeir Ond nes I roi'r y thing fel icon yn yr about, Ooh, ond... nice. Oh, Ie, fi wedi roi arno fe'n barod, so... Nice. Ond dwi'n meddwl just roi... Oh god. Roi y link neu rhywbeth yn y chat hefyd. Yeah, good idea. Ie, fi'n edrych ymlaen at cael e. Fi'n hoffi'r grŵp 2, yr un glas yna sydd yn about y llun yna. Dyna un fi eisiau cael. Oh no. Header dig. Nes I cael plan a popeth wedyn. Just going to destroy you. Oh no, that's... GG's. Oh, we're gonna get in. Good god. We're feeling more unluckus. It's like right man a gap. Literally. Game gyntaf, an ail. I'll take that any day. Na, fydd yn gangor pan ai. Wyt ti wedi lawrloif o fe? Eto Morgan, neu? Bron iawn, Bron? fi lan I 45. 45, os ti'n cael game cyflym nawr, byddai'n barod. Barod ar gyfer y game nesa, okay? Ddim, yeah. Just, chi cario ymlaen. Bless you. Godach, esgus, sodach fi. Bless you, my child. Ti hwnna, ydy'r link yma. I'm ready. I'm ready. Promotion. I'm ready. Promotion. Sorry, fi'n barod hefyd. I'm ready. Promotion. I'm ready. Promotion. Sorry, fi'n barod hefyd. I'm ready. Promotion. I'm ready. I'm on it. Promotion. Okay, fi'n gwybod beth i'n neud now, so Hey. good luck. Right, Storm, ni'n gangor ap Owain tro hyn. Bydd yn... No. Paid bod Can you Owain? yn Gwyrdd. glasu fi. Dwi'n coch. Na, mae'n... Yeah. Do something. But you're fine. You know, team members here anyway, Einstein. Oh, So, limited And run Newton. yw e. Mae Einstein yn bwys tank. Mae'n goatee. B. Yeah. Oh, sugar. Sorry. Na, but yeah. We're just mynd I cael coch. 53 y cant. Fi'n mynd I no Fanta, actually. Pa un sy'n gadw fi seithi lan? Mind. Nhw gyd yn. 50 level save. I get it. Yeah. WRS. O. O, hefyd. Gweld yn y gwaelod Okay. chwith. O. Gweld... Ydy gallu gweld yn y gwaelod chwith ble mae'n dangos fel like little arrows hwnna yn mynd i'r chwith. Does it turn up sooner? Yeah. Hwnna'n y wind. Like the wind Okay, direction cool. and the wind speed. So bydd like y gwynt yn cael effect ar eich rockets, grenades ti'n taflu a pethau fel hwnna. So ti'n gallu Okay. defnyddio fe i'r advantage ti. Diolch am y tip. Mae'n iawn.
Pro gamer tip gan Owain Jones. Ac hefyd efo like a bazooka a popeth. Ti ddim angen gadael yr spacebar lawr. Ti just gallu gadael lawr tipyn bach yn neud little bit of power. What? Oh, come on! Be, fel hwnna? Yeah. Oh, no. Roedd hwnna'n gold, James. Rwy'n gael ti mino, neu rhywbeth. Oh, yeah, the drill bot. Fel hyn. Beth oedd y sŵn yna? Oh, leave me alone. Just leave me alone, bud. Me and you, no longer friends. Hardly a crime. Oh, brilliant. Fi'n hoffi'r new plugin neu beth bynnag ti'n galw fe. Oh, man, an awesome. Yeah, my nice like little extra flair here. Yeah. Mae link hwnna yn y chat ddim wedi gweithio. Hey. Oh, damn. Cover. Mae wedi cut allan oherwydd the hashtag and the exclamation mark wedi ddod. Suspect is approaching. All right. Dwi'n gallu... Oh. Falle os fi just wedi lan i'r hashtag. Falle bydd hi'n gweithio wedyn? I don't know. Na i trio fe nawr. Did they just open fire? Wow, tree. We'll need that to get those criminals. Fi'n cael gwared o'r hashtag. Time for me. to Na, put bydd things hwnna Oh, os ti'n cymryd y hashtag Bydd hi ddim yn mynd â ni i'r actual thing ni eisiau then. No. Roi y trwy What like here then? bit.ly link neu rhywbeth. Cael like shortened link wedyn bydd hwnna'n probably Be gweithio. ti fod yw'r enw'r wefan? Ti angen Bit.ly. neud e? Bitty. Bit.ly. O, bit.ly. O'n i'n meddwl am... Beth oedd y sioe yna? Little Britain. Yn mynd bitty. Bitty. Yna beth? Fi methu googlo hwnna. Bit.a. Bitty. Ni'n probably cael ei band os ni'n cael hwnna lan. Bitty. Okay. Get started for free. You're nothing, fool. Yeah, nothing, fool. That was fucking dreadful. Oh, God's sake, don't get in the tank. Don't get in the tank. Oh, what? What, you mean, tank him? I got a brand new whip. Oh, cool. Fi'n dysgu gymaint. Ah. Dysgu gymaint gen ti. Right. You're just a petty thief. Let's roi e fan hyn nawr. Let's go. I'm on it. I'm on it. Right, dyma ni then. Dyma'r link ar gyfer Oh, na. Dungeon Edis. Wyt ti wedi bwrw rhywun, ond Traitor. Ie, fi. dim un, ie. Dim fi. Bits and bobs for the bobbies. Okay. Bobby on the A bench. ma... 88%, guys. Common. I'm common. Oops. Ie, wyt ti eisiau fi roi y logo weird triangle yn y little sponsor banner hwnna sy'n popio lan pob This'll like get the yours off the couple minutes? streets. Currently mae'n just cael y logo Yeah. Esports Wales. So fi wedi gallu cael y Yeah, actually. Falle, yeah. Achos bydd hwnna'n cool. Dyna'n neud. Dim clem, rwy byth wedi cael yr drone hwnna i gwneud unrhyw beth. Mae fe'n defnyddiol i os ti eisiau cael fel Flash the gift. Oh, no. Run! Ti ddim yn offi y gaming? 15 helpful, Morgan?
Ie, ti'n gallu defnyddio fe i pigo fyny rai o'r packages sy'n cael eu disgyn. O, rwy'n gweld. So dweud nawr os ydyn nhw mewn lleoliad really anodd i cyrraedd heb chwathu eich hunain gyda bombs neu mines neu beth bynnag. Oh, just leave me You alone, sure? Owain. Gall I'm defnyddio not having hwnna. a good day, just leave me. Oh, for Christ's sake. He had a bad day. James. Oh, no. Oh! Canty safe! Wow. God. Wel, fi'n ennill, so fi'n hapus. Yay! Fi mewn Worms nawr. Mae dy fi fe. Yay. Am yr ail waith. Actually, mae dy fi hyn wedi lawrlwyth ar y PS4, so fi'n credu fi'n ennill record am cael Worms W.M.D ar y PlayStation 4, Xbox Game Beta Pass, plus Steam. So, yeah. Fi'n mynd gwybod sut fi'n teimlo am hwnna, ond fi'n jyst yn falch o fi'n chwarae fe. Jesus. Good keys. Dedication. Yeah, I know. Oh. Just Oh, crazy. Christ's sake. Little bit crazy. I'm going like crazy. Right, ni symud hwnna. I fyna. Beth ti'n trio wneud? Na fi mewn. Uh-oh. Ydych chi'n agos at chwythu? Paid. Ian, ti'n ennill. Y noob yn ennill ar hyn o bryd. Wel, dim e. Wel, gan i weld na. Oh my gosh, wyt ti'n dodge your explosions hynna? Right, fi'n mynd i Pro customise gamer. ar... Maen nhw'n swnio a pethau. Beach Wel, band. fi ddim yn ennill nawr, Mwg. Oh na, oh dear. O, yr un dwi'n hoffi yw ti'n gallu... O, falle nawr ni mynd bach yn aml ieithog a mynd am Sbaeneg. Sbaeneg, yn siarad. Nice. Boring. Dim eisiau bod yn Teamsters. Thank you. Ysgyswrwch chi. I'm out of here. I'm out of here. Hei, fi'n credu Strategic. na I pasio'r key thing yna, yr CD key neu beth bynnag oedd e, i Emrys hefyd, achos oedd e'n joio'r gêm yma lot, a os ni'n chwarae rhywbryd arall, ond fi yn poeni tipyn bach, taw dim ond fi sydd gyda'r obsession, gyda'r cyfres Worms, a fi'n perswadio Emrys i brynu fe, gyda'r CD keys am 5 pint, a wedyn bydd pawb fel Ienni wedi cael llon bol o'r gêm yma nawr, so. Na, rwy'n carry. Chi'n joio fe, ydych chi? Come on. Yeah. Oh. Beth ti'n chwarae, so I can't get involved. Wish this had turned up sooner. We're doing good play. Time for me to put this to use. Diolch. Yr un peth fi'n gwylio chi'n... Wel, chi'n gallu craftio pethau pan mae ddim yn tro chi hefyd. So, os chi'n gwasgu B a wedyn y right button, neu obviously os chi'n chwarae fel PC, mae probably... Mae efo right click a wedyn craft. Yeah, chi'n gallu craftio pethau. Oh yeah, rwy'n anghofio am crafting. Trio wneud. Oh, it's mor funny. Treulio Na. gynnau fel retro yn ystod yr wythnos yma i cael
mynd trwy'r holl campaign a'r training a popeth. A just... Yeah, mae'n okay. Ddim Recofio. yn hir nawr. Yr unig campaign reiriwyd wedi chwarae trwy am oedd ar un ar PS2. It was like yr un 3D cyntaf. Ni ddim yn fan mawr o'r 3D versions o Worms o gwbl. Na, rwy'n fi'n caru'r un ar y PS2. Yeah. Ti'n mynd i mynd mawr o 3D am PS1? Well, I suppose PS2 falle bod yn okay, ond PS1 Hogs of War oedd y game I chwarae. Yeah. Ti'n trio hwnna? Na, rwy hyn. Ti'n edrych yn fan. Oedd Rick Mayall... Oh, na! Sorry. Troslais, y holl cymeriadau. Oh my god, oedd e'n hilarious. Yeah. Oedd na bach o ystradebau fel xenophobic, falle, achos o'n nhw gyd fel, tiod, oedd e'n cyfnod a ti bach o, nawr ti'n gwrando fe nôl a chi'n meddwl bydden nhw byth yn neud hwnna. Tiod fel mae Worms yn neud e mewn ffordd, mae nhw, I don't know, mae humor eitha specific gyda Hogs of War, fi ddim yn siŵr os... Oh, no. Oh no. Let's kick some butt. Kick some butt! Okay, James, ni yn cael Owain tipyn bach, fi'n meddwl. Yeah, so... Tag team. Yeah, tag team Owain. Oh no. Please, peidiwch tag team o fi. Mario. Na, paid. Okay. Oh! Dyna'r un... Tro pwy ydi e? Ti. Oh! Oh, right. Oh, remember bloody tank. Sorry. O'n i'n gobeithio oedd neb wedi dweud unrhyw beth. Or you just click around at a crafting menu? Yes, sir. Gosh. Don't want to play. Hey, move. Oh. Fi yn credu bod e yn game really chilled, cool I chwarae ar nos Wener. Fel de-stress game, ti'od? Yeah. Protecting your neighbour. Achos ti gyda digon o amser I meddwl ti'od, trwy beth ti'n eisiau neud. Plus, Loser. Yeah. Knock, knock. Who's there? The law. Almost. Thrown. Saved by the caravan. Oh god. Oh, I'm gonna call that chopper. Yeah. Everybody clap their hands. Oh. Jump over here. Rotate. oh... Get in. Get on up. Right. We ain't got long in this. Hang on. Don't know. Methu dyna fi fe though. Falle angle yw e. Just you wait. Oh my god! Oh.
Is he okay? 89. Oh no. You'll regret that. Yeah, man, properly your angle, James. It's probably good. Oh, paid no. You're gang up for Owain, come on. Here they come. Ready the cups. No other play even in. Yeah, blow I'm out of here. in. I'm out of here. Oh. Oh no. Oh really? Oh gosh. I'm in main. Sorry. Hi, diagonally. Crime fought back today. Did they just open fire in the place? Time for me to put this to use. Pwy fan hyn sy'n hefyd yn hoffi good old Tunnocks caramel wafer biscuit? O, ydy hwnna'r un gyda coch fel barbershop a Yeah. fel gwyn a tipyn bach o melyn? Yeah. Yeah. Mae'n Ie, neis fi'n gyda hoffi te. Yeah, maen nhw'n lovely. Efo te. Yeah. Mae rwy'n fi yn cael efo te. Rwy'n anghofio right. dwi wedi yfyd fy te. So. Okay. Yeah, Benda, good call gyda ti. Nes i trio... Ti'n cofio'r breakaway bars, ond i ddim wedi cael nhw am ages, a ges i fel pack heddiw. Ond maen nhw mor Moorish, a achos fi'n gweithio adre, ond mae just gormod o temptation, lle chi just yn cael un, a wedyn ti'n cael mwy. Oedd fel eiddeg o'r pack, ond i just mynd trwy nhw fel rhyw fath o machine. Yn ofnadwy. We've had a moral Lucas, oh my god. I'll be riding shotgun. Oh god. Shot it. Officer in action. Beth am, just syniad, wyt ti'n gallu neud force sudden death ar y gêm yma? YnChwarae! Mae gêm agos, actually, fwyndig. Keeping community safe Yeah, and mae o. secure. Mae ddim nawr, ond... They think it's all over. It is now. Let's kick some butt. Di methu surrender o. Right. Bazooka pie. Right. Oh, no. Oh. You'll regret that. Tri bod yn crafter o'n? Yeah. Yeah, rwy'n crafted bazooka pie beth bynnag oedd hwnna. Oh, Think come that is- on. I'm gonna Chow down. die. I'm taking one of you down with me. Bazooka pie. Yna fe. Ah. Hwn against Geneva Convention. A death in the line of duty. Bye bye. Patrolling the streets. Ie, ma' na game fel 3D newydd yn dod allan o'r enw Worms Rumble. Fel y game ti'n siarad am, ond na, byddai Ben ddim yn prynu fe. Fi'n hoffi'r 2D format yma, mae'n just Oh. perffaith. Pa i chwarae dy fe, fi'n credu. Fi'n gwybod, maen nhw jyst yn cadw fyny gyda'r holl Battle Royale stuff sy'n mas yna. A fi'n deall pam nhw'n neud e, ond... Oh Mae'r dear. yr un cyntaf rwy'n chwarae. O fel...
2001? 2002 Yeah. neu rhywbeth fel 'na? Wel, rwy'n cofio, Yeah. roedd yna loads o like, pop culture references mewn e. Roedd un o'r levels cael y DeLorean. Oedd e? Ac, literally, y level olaf, roedd ti angen fight o'r Borg. There's like the Worms, ond fel y Borg o Star Trek. Ah. Oh, come on. Oh no. Supplies. You're Yes, sir. safe for now. Okay, what's the play? Oh no. Oh no. Oh no. Hardly a crime, Lord. Bummer. Oh no. Protecting your neighbourhoods. Beth? Oedd ddim amser gyda fi na? Fi'n Trio confused. roedd flat mewn y tunnel. Ti'n neud sydd YnChwarae? Tap. Oh. This'll surprise them. That was it. Worms 3D. Archif. Yeah. What an inventive name. Wild thing. Oh, you get. You absolute dick. You get. Dwi'n meddwl o'r UI y PlayStation 5 sy'n mynd i dod allan. Chi wedi gweld e? Yeah. Mae'n hoffi e, mae'n edrych yn really Edrych yn nice, quite teg. Yeah. Mae'n hoffi faint mor smooth mae'n edrych. Like there's like dim jerkiness. Calm Na. games, just quick. Like Yeah. newid y... newid y Oh. application o gyflym. Ow. GG's boys. Yeah, Officer in mae'n action. excited. Yeah. Fi jyst yn meddwl am PlayStation jyst eisiau futuristic look ar popeth. Mae ddim yn gweithio ar popeth. Yeah. A na, sorry, Morgan, roedd e ddim Worms 3D. Roedd Worms 4, Mayhem. Ah, okay. Roedd hwn yn yr un, mae yn 3D, ond... Roedd hwn yr un roedd fi'n chwarae dim. Fi'n credu oedd Worms 3D ar PlayStation 1, oedd e? Efallai, ie. Fi wedi chwarae un yn nhw, a o'n i ddim yn fast, really, gyda, yeah, y setup. Ie, efallai oedd hwn yn yr un yr un PS1, te. You cannot fight. Yeah. Mae'n cofio'r yr un, at least yr un ar PS2. Hello, Roedd hello, hwnna'n quite hello. fun. Yeah. Ie, rwy'n cofio o'r routine. Os rwy'n ti'n like aim ar at un o'r worms, like edrych arnyn nhw efo'r like sniper rifle or rhywbeth. Rwy'n nhw fanna, and like edrych yn really scared, like no. Suspect. Oh, And right. then, like pointer i'r worm at like next to you, was like, him. Yeah. Oh my god, we've seen wedi digwydd fanna. Nana bomb. We cannot let crime win. Oh, lovely. Wyt ti wedi marw? Yeah, exactly. Efo'r banana bomb. Oh no. Oh, ti di dynestrio'r tank. Ddim lot ar ôl nawr.
Good. Hardly Dim ond. a crime lord. James, dyma cael un mwy worm. Oh, Protecting your neighbourhoods. Ond remember my cael good chance. This'll get the yobs off the street. Oh. Oh! Nice. A ni lawr I un. Okay. oh, Yeah, I Yeah, think I've go on, got then. more health than the V. Oh yeah. Sorry. ah. You're surrounded. There's no escape. Oh, God's sake. I'm over. Oh no, I know that. You can't escape the law. So good. It's dead. Yay. Crime fought back today. Yay. Brothers and sisters, come on. GG! Roedd hwn yn game really da. Did we? Yeah, that was fun. Da fo'n gwahoddiad. Dark side, everything on me now. Dark side. Dark sider. Oh. Bydd fi'n anfon i faid I Morgan. Ding, 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 ding. Okay. Yeah, come on then. Fan Danny. Yeah. Oops. Dwi eisiau newid ei intermediate scheme neu? Yeah, go on. Newid ei intermediate. Pam lai. Round time 30. Oh, 30 minutes, right. Rounds to win. Let's try on a tree. Okay, should I just random locations? That are Yeah, different? random away. Yeah. Cool. Morgan, neu un o'i ti eisiau newid eich teams. Oherwydd bydd ti cael, like, duplicate names ar eich worms os ti'n cero am hwnna. Yeah. Yeah, Cool. yeah, okay. Na I bod yn Teamsters os ti eisiau newid un ti. Okay. Nice. Right then. Let's go. Yay! Cool. Yn y diwedd, wedi cyrraedd. Yay! Gallu ymlacio a chwarae nawr. Alright, mae'n diwedd y stream. Diolch. Oh, shut up, Bo. Os ti'n neud hwnna, byddai mor upset. Well, GG. No, no. Gweld ti oes nesaf. Na i neud hwnna I fi. Hwnna'n sick os ti'n neud hwnna. Right, Hey, tro ti gyntaf hefyd, Morgan. okay, good. Life's too short to be home. Question mark, beth sydd fan hyn? Oh, mae loads o bethau. Saith i'r barrel yma. Yn free drop, weapon drop. Yeah. It's a power up. Morg, na. Oh Ooh. Oh, wow. my god. Diolch. Worry too much about that. O'n i ddim eisiau ti yn fan hi. Get out! Just look at that little rest. Okay. Oh, good, guys. Ti'n galw hwnna'n ti? Okay, let's use a new color for this. Yeah. Careful Oh, mae now. yna rai stuff i ddim wedi trio, mai. Hi. Oh, Oh dear. Oh, Oedd no. hwnna'n noob mistake fanna. Jeez. an ultimate noob. Practice. Yeah. Which way works best for you? Come on. Come on. Beth yw hwnna? Car, mae fel Rocket League car yn dwi e? Yeah. Proper. Fi ddim wedi Oh trio. yeah, mae'n dweud enter Rocket League car. Well says, I think you're special.
What? Oedd hwnna'n wastraff. Time for Yeah, me like, to put what? this to use. Big G. Ar ôl pob tro, ydy fel thing ti'n zoomo mewn i'r game? Neu ydy e just Bes, like the a camera. screen, yeah. Yeah, in the end, well. Hwna'r mae unig ddim. peth O, fi mae'n ddim fine. hoffi ar y game hyn, yw'r camera yn really weird. It like zooms Yeah. in, zooms out, ddim yn, ond, yeah. Such a pan. Yeah. Digon teg. Apart from that, Those yachts about this. love it. Fi'n caru fe. Ie, mae fi yn teimlo weithiau mae'r control... O, achos mae eisiau ti cyfeirio at... Beth oedd hwnna? That's so cool. Ie, ond beth wnaeth e? I have no idea. Okay. Beth oedd ffôn? Neis! Gwastraff amser, dyna beth oedd hwnna. Oh man. Okay. It's magic. Pa lliw ydw i? O, ie, porffor. Okay, fine. Oh! Llafryd. Oh! Ti? Oh! Nice Wow. thing you want to do with James? Remember me? You can't tell me what to do. Oh, brilliant. Oh! Fi'n marw fi'n meddwl. And ti? Okay. Okay, let's use a new color for this little piece over here. Ie, gwastraff amser, oedd e, Mark. Yeah. Been told, tiod. Digon teg, James. Nes Beth ti'n digwydd? ti ddangos I bawb yna. A jyst I fi. If you learn anything, O, it wasn't oedd hwnna'n rubbish I ti, iau. Literally ddim yn gwybod beth dwi'n neud. Right. Do that so. Do it, do. Oh no! Sentry gun. Ooh. Na, dwi ddim yn special sentry gun. Nah. Bydden ni ddim yn bothered o'r fe, na. Just you wait. Take Nah. my Samsung. Nah. Oh no! There's Oh. no real fret over. Pum dig! Oh, 50 though, Yes, that was you are. decent. Beth oedd hwnna? Car battery thing? Ie, Time YnChwarae. for me to put this to use. Mm. Does he newid players? O, ti angen mynd B. Like, dod ar Oh, Worms options select. lan. But I didn't cymryd go. Yeah. Na, mae Ah. ddim yn cymryd go. Mae ddim yn cymryd go. Ti dal gyda gweddill y turn. O, ti angen fel mynd mewn i'r select options a wedyn pigo fe. Ond ddim pob tro mae fe'n gadael ti. Ddim yn gael fi. Oh. Ah, there we go. So... Fi'n credu mae dy ti... Try to plan it. Pam ti ddim yn neud fire punch? Oh, bai, fine. I don't have vendetta against Owain. Justice takes time. God, GTA 5 gyd dros eto. Oh, dim ond triodd gyda fe, mae hwnna'n Okay. Good. I'm on it. Cymryd mas y person naeth ennill diwetha, fi'n credu dyna yw'r un opsiwn. Hwna'n bullying. Ie, ma fe, ond... Os mae fe'n gweithio... Ti'n ffordd mewn? Oh! Okay. Trio rhywbeth. Gwyrdd wyt ti, efe? Ie. Na? Mae'n coch. Mae'n gwyrdd, mae'n gwyrdd. Coch!
We're chwarae yn y hoff lliw fi, coch, come on. Okay. Fi'n gallu clywed beth ti'n dweud, ond... Mae ddim yn deall beth ti'n dweud. Go, bounce allan y ffordd. Yes! Yeah. Ni'n gobeithio i gael dy chi fan'na. Oh, James, ti'n lwcus Mae'n ti fine. wedi... James, ti'n Fine. lwcus ti wedi bounce allan y ffordd. Fan'na i ti. Mae fi ddim yn anywhere near na. Yw ti ar wyt ti'n y gwyrf? Thank you for being with us today. Be? Ti yw'r gwir, ddo? Na, James yw gwyrf. Oh, classic. You'll need for Oh, brilliant. Okay, beth sydd dy fi? Wait, yn wir o'na? Oh no. Sentry gun. You're just a petty thief. Ie, bydd hwnna'n saith i ti pryd ti'n symud yn meddwl. Yeah. Paid â symud. Maen nhw fel detections, yeah. So, ydw i'n symud yn mynd just safe Na, fi'n credu mae ond yn gweithio gyda pobl eraill. Fi'n credu mae fe fel friendly fire gyda'ch cymeriad eich hun. Na, Gobeithio. Gobeithio, ie. Y tro... Ti yw e, o? Ie. Yeah. Kind of funny beth i gwneud. Okay, sorry. Oh, na, hwn yn Bomb o'r môr. Ti'n mynd 20 pig o'r mountain top, wyt ti? 20 pig o'r mountain top. Fel scrub. Fel scrub. Sa'n siŵr. Pig o'r morga, mae'n ennill. Yeah, Perhaps no, we fine. make it ourselves. Oh, Okay. Officer in action. A tro ti, James. Oh. Oh my gosh, yes. Beth oedd y byd yn Diolch yn fawr. Ah! what the fuck? Ti'n mor lwcus rwy ti'n neud allan y ffordd fan'na, James. A fi'n dawnsio hefyd. Ei, siwmai Ross yn di. Croeso i'r stream. Right. O, rwy wedi adio fel widget plugin peth newydd arno OBS. So unrhyw emotes ti'n rhoi yn y chat, byd nhw'n dangos lan ar y stream, like bish bish. Okay. Right. So, beth ti'n neud, James? Ti'n mynd fan'na, worm select. A wedyn, ti'n gwasgu fe. Hey, Adam. A wedyn, ti'n mynd fel na. A wedyn, Oh, paid, okay? A mae'n bad day, just leave me alone, right? he's had a bad day. James Blunt, na sanio na, dde? Nid, oedd e James Blunt? Move it. Wait a sec. Okay. There we go. Oh, fuck off. Done. He had a bad day. Dooby-doo-ba. Just There we go. So it's the 100 HP mark. Try hard, come on, fam. Hey, chi wedi cael awr heb i bod yn y game? Come on nawr, right? Rwy'n hoffi'r emotes combinations hwnna. Oh no, just don't, right? Just don't. Penno! Aubergines. Go on, gwneud e Morgan, gwneud e. One of them more going on. Oh, yeah, Storm. gwneud e. No, don't. Leave me alone. Bad day, right? Bad day. Don't make it worse. making life a lot easier. You get really close and do it. Here they come. Ready the cups. This canvas is yours. Hey, hello to my little friend. Did they just Hang on. open fire on the bullets? Hey, fi claddu hi na. No. No. A Oh, mewn ti. ffordd ti wedi cael. Oh, fuck off. Funny. Do that some more. Right. Oh, beth ti'n mynd i neud, boy? The old switcheroo. Switcheroo. Switcheroony. Go on. Oh. Oh, trophy. Bingo, that's the Yeah. Yeah. Oh, hell O, mae dal yeah. 38, ti'n iawn.
Mae'n na iawn. Ti'n iawn. Oh, waw. Mae'n mynd amdano fe. Waw, mae'n gwybod sut i wneud y jetpack. Chwarae teg. Dwi'n mynd i pynio fe. Meddwl mae gyd ohoni angen mynd am Bydden oben ni'n yna. ti, bydden ni'n defnyddio baseball bat. Ie, hwnna'n syniad da. Ond lan, right lan yn yr awyr, ddim lawr fyna. Sorry! Pam nes ti ddim bwrw fi dros yr edge? Rwyf Bydde iawn. wedi... Mae'n iawn, Time for fine, me to fine. put this to use. Oh my Symud. god, biff di'r emote hwnna! Hwnna'n scary. It's about time you were caught, sunshine. Oh, shot yn hare. Da. Achos mae'n mynd i stable off. Really backfired. You plonker. Nice. You plonker. We cannot let crime. Wel, fi di marw. Garlic bread. I hope you've enjoyed Garlic bread. Garlic bread. Rwy'n carry garlic bread. Mae'n alright. Yeah. Oh. Garlic bread. Mae'n no. Right. Okay. Hello. Beth yw W... Oh, hwnna oedd y rocket sydd yn neud hwnna. Okay. Ooh. Hi, you can. Just wedi graze o fi. Yeah. Yeah, just tipyn bach. Yeah. O, dyna ti. Amser dial. Go on. Os ti'n defnyddio dynamite, bydd ti'n lladd purple light, just yn dweud. Oh yeah. Ond, mae rhaid i chi kind of mynd, ti'n gwybod yn y gap yna, crefice bach yna sydd ochr arall, Sut fi'n cael mynd mewn i'r chwith. Sorry, Thank ti you, angen mynd mor bell Oh, â hynny, ie. dyna'r unig thing. Fine. Bydden ni Dynamite. ddim yn neud hwnna. Okay. Yeah, I suppose, ti'n gallu gollwng e, ond bod nhw'n fale. Mae'n ffain. Rwy'n master o cael allan. Ti'n mynd, ti di defnyddio baseball bat ti nawr, ddo? Bydde ti'n gallu... Os ti'n... Okay. Bydden ni ddim wedi neud hwnna, just yn dweud. Si, perfectly fine. Rwy'n heb di marw. Na. Okay. Sure. Time for me to put this to use. Tactegau diddorol. Nhw'n gyd yn... Unrhyw Good. un arall fel meddwl bod Morgan yn edrych tipyn fel... Tipyn bach fel Kappa. Yeah, a little bit. Os rwy'n feddwl yn cael y barf. Pwy yw Kappa? Yr emote yna, gweld y dyn sy'n edrych yn like... You fool. Yn chwerthin, fel na. Na, Oh. dim yr un hwnna. Hwnna'n... Oh. Hwnna'n total biscuit, rwy'n meddwl. Na, yr un di a gwyn. Ble mae'n edrych, like... Fel a little, like, half smile. Like... Okay. Yr un hwnna. Okay. Sy'n floating Digon around the teg. screen. Right, mae hwn yn mynd i bod shot anodd i neud. Oh, hide. Just hide. Ah. O, hwnna'n fi, pam fi'n trio seithi fi hun. Okay, wait a Yeah, sec. can I Na i ddim neud hwnna. Hwnna'n good. Cofio, rwy'n coch. Hwnna'n James, hwnna. Na rwy ti eisiau ti'n mlaen efo James. Hwnna'n James! No! Mae'n rhaid i fi... Fan Swansea heddiw yn clywed Harry Wilson yn symud i Gaerdydd. O! Ni'n cael da fe. Go on in, James. Bits and bobs for the bobbies.
Gobeithio bydd Time for me to put this fe to gallu use. chwarae'n dda am ni. Gobeithio. Those Ie, mae wedi mynd. get you. Dig gol tamor yma. Nice. Bye bye. Wff. Let's go. Pretty good te. Cael un down. Oh, fuck no. Dyna ni. Y diwedd. Oh. Fi'n syni gymaint cyn pan mae pobl ddim di defnyddio airstrikes. Yeah. Achos Mae'n bach yn cheaty. cheating. Na, os gyda chi arfau, mae rhaid defnyddio rai fwy o pwerus gynta. Yeah. That's Warface, son. Yeah! Come on! Right. Woohoo! Come on in. Sorry, bwyd. Mae'n rhaid I fi fynd. Mae bwyd fi am yna. Ie, dwi'n mynd hefyd. Diolch am chwarae. Bye, boys. Hwyl. Hwyl, bye. Hwyl, trafod. Right. James, ges ti'r Coward Award fan'na. Ti'n good? Ref mae wedi gadael. Right. Oes ffordd o... O, bydd e jyst yn ymddangos. Ross yn di wedi dweud, pwy sy'n cofio War Pigs? Yeah. Wrth Ray Morgan yn sôn am hwnna. Just nawr. Be, Hogs of War? Oh, Hogs of War, yeah. Be di War Pigs te? War Pigs, o fi ddim yn siŵr, falle oedd e... Unai oedd e'n meddwl Hogs of War, neu ydy hwnna'n gêm hollol wahanol. Na I edrych efo ni. Ah, yeah, Hogs of War. Alright. Oedd hwnna fel unofficial Chinese version fi'n credu, War Pigs. Yeah, just un bootleg. Dyna oedd fel Aldi neu Lidl version. War Pigs. Exactly same taste, ond, you know, ddim quite yr un thing ar y box. War Pigs and movie yw'n credu. James, ti'n ymuno gyda ni? Mae wedi gadael. Ydy e'n mynd am curry hefyd? Dwi'n meddwl, ie. Rwy'n fe'n mynd am bwyd hefyd. Oedd e? Rip. Oh. Flip. Oh. Yeah. Ydy ni'n gallu gweld os ni'n mynd mewn i lobby gyda pobl eraill, sut ni'n actually ymdopi? Oh god, efallai os ti eisiau. I lan am fe, achos mae'n gwell na chwarae un yn erbyn un. Un yn erbyn un yn rubbish yn y gêm yma. So, beth os ni'n trio feindio'r un lobby? Achos nawr fi ar Steam gyda tîm, mae'n fwy posib. Yeah. Actually, ti eisiau fi host o game neu? A just agor. Wel, ddim... Beth yw'r ffordd fwyaf... Dim siwr. Wel, eisiau trio? Beth yw'r chances o'n i actually'n mynd mewn i random game a y doi ni'n cyrraedd game? Dyna question. Mae'n ready scroll lawr tipyn bach a mae un o enw, mae host yn Smith, un allan o 6 pobl arno fe. Okay, un minute. Oh, yeah, that's sounding good. Can we call look? So browse games. Smith, dydys ti? Yeah, Scheme Ando. Right, mae'n kind of symud yn gyflym. Pob tro fi'n mynd lawr, mae fe kind of yn taflu fi nôl. Oh, Yeah. Smith, yeah, fi'n gael, dim ond un nawr. Yeah, un allan o... Wait. Okay. Join. Yeah, countryside, mae'n dweud. Okay. Oh! Wel, dyna ni, gyda Smith. So... Fi'n barod hefyd. Na ni just angen aros i fe start o'r game. Falle bydd yn aros I pobl arall ymuno. Falle.
Falle. Dim clem. O. Round time infinite, oh my god. O, na. O, gobeithio mae'n mynd I newid hwnna. Achos, bydd hwnna'n ridiculous. Pam byd ti'n neud hwnna? Y turn time yn 60. Does dim Oh, right. i'r Okay. round. Oh, I suppose, yeah, mae fe'n round time yn mynd I bod, achos ti'n chwarae tan bod pobl yn pawb di marw. Oh, ni'n barod. Fantastic. Right. Yeah. Yeah, mae gyda ni hanner awr, come on, ni eisiau gweld, achos better team, bydd pobl fan hyn yn really, really cryf a dda, a bydd e'n neis I gweld os sut ni'n ymdopi. Yeah. Gallwn ni penderfynu tîm y lan, os ti eisiau, Yeah. a wedyn fi yn erbyn ti wedyn right ar y diwedd. Neu ydyn nhw'n gwael, ydyn nhw'n torri'r cwd chwarae mae'r game. G. Ydy hwnna'n fel low, just rubbishy move, rubbish move. Beth mae'n neud? Fi'n credu pob tro mae'n newid tipyn rhywbeth, mae fe'n... Rwy'n rhywun yn gadael, so rwy'n... Oh, right. Mae fe rwy'n host yn actually gadael. Y hen host. Oh, there we go. So mae di setio fyny'r game o wedyn gadael. Great. Ydy e fel, os yn y game, os mae'r host yn gadael, bod y host yn newid a swapio I rhywun arall? Dim clem. Just look at that. Okay. Rascal. It's beautiful, and we haven't even done T it. container. I ddechrau. Okay. Huh? Hi. Hi. We often avoid this brush because it's big. Hi. Hi. There. Go away. Go away. Right, craftio. Ooh, mae holy hand grenade yna. Yes, Nice. Ni'n gallu craftio, sy'n good. Right, ble mae pawb? So, pa lliw wyt ti then? Oh, Sa'n siŵr. okay. Dwi'n meddwl rwy'n glas? Yeah, rwy'n y glas. In glass. Yeah, ti newydd cael ei brifo. Yeah. Vehicle incoming. Gweithio beth mae Rocket League thing, Karen actually yn neud. Yeah, Ar wahan ni just symud. Rwy'n mae'n just gyrru pobl droso. I mean, Ydy e? This'll do. Right. So, some lot o cysgod, really. Boom. I'll get you. That looks perfect. Yes, sir. Hey, fool. Whew. Ti di craftio unrhyw beth, o? Yeah, sheep launcher. Oh, nice. Okay, Get on down. ti'n mynd I wneud? Zombie. Uh-oh. Oh, oh na! Steady, lassie. Okay.
coming, you. Stop left. You. Let your imagination go wild. Right, pissy. Ydyn ni'n gallu mynd yn... Ie, ond... Ti ddim yn werth ar hyn o bryd. Dim lot o amser. Stress of it. We don't really know where this wants to go. Na! Beth o'n nisio ni. Just you wait. That's rubbish. Supplies. Wyt ti'n gweld yr YouTube video hwnna? Rwy'n fi'n rhoi yn y Discord am yr Reporting for duty. PS3. PS3? Yeah, rwy'n fi'n like YouTube video yn fel siarad am pam mae'n mor galed. Modded Vintage Gamer. Yeah. Yeah, fi'n caru y stuff yma fe'n creu. Really Mae'n good. really gwybodus ond dyw e. Yeah. Yeah. Fe naeth dechrau'r scene Xbox Original Emulation. Yeah. Yeah, fe oedd wedi programo ran fwyaf o'r emulators ar gyfer hwnna. Ha. Nice. Oh, Oh, dyna'n rubbish move. Oh, then dud. Hello, man. Okay. yeah, ond y video hwnna'n really interesting. Yeah. Yeah, beth oedd y prif reswm ai? Oedd yn mor anodd. Rwy'n oherwydd y hardware. Oh, okay. Rwy'n fel yr... beth oedd nhw'n cael ei galw? Like little memory banks hyn. A fel... Yeah. Like... I don't know, ti angen gwylio'r fideo. Yeah, byddai'n gwylio fe, yeah. Ond fel... Rwy'n fel y specific darn o hardware hwnna yn like really galed I actually emulate it mewn software mae'n like practically impossible. Ah. Ond mae'n fforddau I ffeico fe. Right. Fel nhw wedi gwneud yn yr PPU a'r SPU. Yeah, diolch Kieran. Hwnnw nhw. The PPU and the SPU. Oh! Oh, cael y parachute. Oh, yeah. Right, who wants to go for a spin? Or ti'n gallu cael yr emulation software in PS3. Oh, what's it called? Peas... Rhywbeth. Mae fe'n siarad fe am fe mewn o fideo a sut nhw wedi delio efo'r problem Hard hwnna. to believe it. Yeah. PS3, diolch Kieran. Yeah, hwnna'n yr emulation software hwnna. Ond yeah, mae'n really interesting. Ac yr y ffaith bod y PPUs a'r SPUs hwnna, os ti'n codo efo nhw really dda, bydd hwnna'n dal gallu like bito unrhyw beth sy'n allan right nawr. Really? Yeah, am fel efficiency. It's like, wow. Ond yr unig problem yw nhw'n really galed I actually code am. Yeah. Meh. Oh! Na. Oedd hwnna ddim yn gallu mynd yn gwaith. Oh boy. Oh no. Right. Beth di'r ffôn yn golygu yn y top left? Ffôn, fi ddim yn siŵr. Ateb y ffôn, fi ddim yn gwybod. Right. Fi'n siŵr beth fi'n gallu neud fan hyn, sydd o werth. Fi ddim eisiau defnyddio'r dafad. Yeah. A na I just mynd... Peth mwyaf... O, mae yna rhywun draw fan'na. Ah. Mewn hofrennydd.
Load up a good brush with the color you want to choose. Oh my god! Crap! Oh god. Stop laughing, you! I just... Credu oedd y... O ie, mae bazookas yn cael ei effeithio gan y gwynt. Yeah. Nes i ddim cymryd hwnna mewn i ystyried, achos o'n i'n meddwl oedd y pŵer digon cryf i kind of dod dros hynny. Oh god. Bad fe. Beth? Right, so ti fyna. So mae dy ti 3 mwydyn ar ôl. Dim ond 3. Oh my gosh. Just think of the happy little raccoons and possums. Grab it! I'm on it. Hand it over. O, dylen ni wedi meddwl am wneud hwnna. Careful now. Ah. That's better. Ie, fi ddim yn... Wel, fi wedi dweud... Fi wedi cyfadde hwn nifer o weithiau ar stream a ar Discord. Mae neud stuff fel DIY i fi yn hynllef achos dwi just ddim yn dda neud stuff fel yna. Ond, fi wedi trio a dysgu, ond mae penblwydd fi'n dod fyny mewn 10 diwrnod. Yeah. A o brawd fi wedi gofyn, o, beth ti eisiau am penblwydd ti? O'n i bach fel, oi, ti'n gallu just helpu fi adeiladu yr arcade cabinet. Ti'n gwybod y bit fel pren a Yeah. roi gyda gilydd. So, fi'n gobeithio, mae fe'n mynd i wneud hwnna, helpu fi gyda hwnna. Yeah. A fi'n actually gallu dechrau ar y gwaith o creu'r arcade cabinet. Nice. A fi'n gobeithio wedyn, bydde amseru wedyn eitha cool pam yn Ionawr pan daw y light gun thing yna. Yeah. Bydde fi arcade cabinet sydd hefyd yn gallu defnyddio'r light gun. Ond mae rhan o fi meddwl hefyd, gyda'r light gun, mae'n gwell defnyddio fe ar sgrin mawr yn y lounge, achos dyna'r pwynt. O chwarae Time Crisis ar sgrin mawr, mae'n mynd i bod loads gwell. O'na Time Crisis, House of the Dead, you know, mae gymaint o rai. Area 51, fi'n credu? Mae lot o rai really da fi'n edrych ymlaen at, ond mae rhaid fi jyst bod yn amneddgar. Yeah. Naeth y person creu synd yn light guns, o Coventry, o pob le yn y byd. Yeah. Fel arfer, mae'r pobl clever yma o fel America. Yeah. Ond yeah, really cool. A fi yn edrych ymlaen at hwnna. Just as free as a little Oh, no, mor cool. Methu aros i gweld Yeah. sut mae'n edrych beth ti wedi gorffen e. Fi methu aros i'r bloody cyfnod clo yma setlo lawr a stopio a diflannu a vaccines a pawb bod yn gwell, obviously, gynta. I ni allu... Just gwneud pethau eto. Ie, neu, ti gwybod y 65-inch teledu sydd dyn ni? Yeah. Yn ddwyfa, ti gallu dychmygu faint mor cool bydd e'n chwarae light gun games ar hwnna. Fydd hwnna'n mor cool. Alright. Fi'n ei wneud i'r gwyrdd yma. I'm sure. A fi'n gwybod. Mae'n swnio fel eitha lame rubbish move, ond... No, then! Jesus, o'n i eisiau gwthio fe mewn i'r thing. Ti'n gwybod
automatic firing thing yna, sentry gun. Oh, yeah. Bydd hwnna wedi gweithio'n gret, ond... Oh well. Y Ciw wedi dweud Dino Crisis, Time Crisis, House of the Dead. Gemau arall like ond gallu chwarae nhw ar keyboard yn awesome. Yeah. Yeah. Fi'n credu Time un Crisis, peth House fi of the ddim Dead. di wneud Raspberry Pis o blaen yn fy mywyd, ond apparently mae Raspberry Pi 4 yn digon pwerus ac yn dda, a chi'n gallu... A mae hwnna'n nice fel portable option, i just plug o syth mewn i teledu mawr. So, so yeah, mae hwnna'n rhywbeth fi di edrych mewn i, achos fi di gweld pobl... Drew Talks yw un o'r pobl fi'n dilyn ar YouTube, a mae fe di cael ansawdd really nice ar y Raspberry Pi 4. Yeah. Ond os na i creu rhywbeth, achos fi wedi cael 7 PCs Optiplexes eitha dda, so gallai kind of... Oh, wow, mae fe'n gwybod sut i defnyddio Rocket League thing. Yeah, oh my god. God, pan mae ni ddim wedi trio wneud hwnna? Right, so mae fe'n creu fortress fyna. Oh, fi ddim wedi bod yn gwylio beth i creu. Beth dynamite yn eitha handy, actually. Move it. Hi. Boom. What? Yeah. What was that? Oh, no, mae'n gyrru I ffwrdd. Beth Jeez. na eitha neud fanna? Like, my god. Cant 75 roedd yn cymryd o'r un ar y gwaelod. Mae'n llawn y dau nhw! Beth oedd e fel y move? Naeth e, like... Vase neu rhywbeth. Ming vase. Ming vase, wow. Edrych ar y snow globe. Oh. Can one of you go and grab it? Like, Nick James. Porffor. Mae Porffor yn bod yn eitha tactegol. Dafi yn dyw e. Yeah. Credu fe yw'r person i gwylio allan am. Ond, mae fe wedi gwneud bach o camgymeriad trwy roi cwpl o'i cymeriadau yn agos i'w gilydd. Leave me alone. Wel, y doi yna, I suppose. Mae'r gweddill yn eitha wedi gwasgaru. Feel that soul. Oh boy. Beth fi... Yd fi'n mynd am y tank neu just llafur dyn hyn? Rhaid mynd am y tank yna. Yeah. Go away. Let your imagination go wild. Okay, let's use a new color for this little piece over here. Do what makes you happy. Oh, they're not luckies. Talk to him. Make friends with him. Oh my god, oedd 'da fi loads o blimmin' rhain. He'll do fantastic things for you. It'll make you happy. We don't know where it's going, so just let it go. Right, be'n mynd I wneud fan hyn. Fi ddim eisiau brifo ti. Neu jyst mynd mas o fan hyn. Don't spend Well fi wneud rhywbeth, though. Ah! Take out your head. Redig Morgan! Oedd hwnna ddim yn gallu gweithio mas yn gwaith. Leave me be. Hwnna'n ofnadwy. Ti di really... ti di damage o fel. Yes! Ond Rhywsyd, oedd e ddim yn anobeithiol. Ond ddim yn proud o'r move yna. Oh god. Os mae fe'n smart, bydd fe'n trigger o'r mine hwnna. So mae'n brifo ti a redig I ffwrdd. O na, mae fe'n dummy mine. O, di e?
So yeah, ti'n gallu gweld faint mor agos ydyn ni, so bydd e Aye, wedi aye, mynd true. off. Roedd fi yn meddwl. O, mae wedi rhoi un arall anyway. Oh, great. Good. Ond hwnna jyst yn 45 fi'n credu, so dylen ni dal Just cael... think Yeah, there we go. supplies are Oh my god. Opportunities better step up. Ie, mae'r Nick James yma. Edrych ar yr un glas golau right ar y chwith, mae fe wedi... Yeah. Mae fe'n rili diogel yn dywe. Yeah. God. Be ni'n mynd i neud gyda fe? O, mae'n dod ar ôl ti. fire in the hole. O, oedd hwnna'n rubbish. So ti'n fine. Oedd yn lwcus iawn. Hmm. Whew. Oh my god. Pwy... Pryd ydi yn tro fi? My god. O. Dim ond 2 mwydyn sydd dy ti ar ôl o. Yeah. Ti'n mynd i neud, boi? I'm sure. Pam ti ddim yn neud teleport i rhywle really diogel fel y twll arall yna, right yn y cornel uchaf dde? Mae hwnna'n rhoi bach o... syniad gorau. Boring. Yeah, just achos ti'n mynd i bod allan o'r game. Yeah. Yeah, just... Gyda... Casglu pa bynnag things ti'n gallu. Falle jetpack... Na. Wel, mae'n dibynnu faint mor hyderus wyt ti gyda bungee cord. Os ti'n jetpack o right draw, okay. I gallu ti... Yeah, Le? ar un arall. Yeah, ewch right draw i'r un arall hefyd yr ochr arall y map. So mae mwy na un jetpack dy ti. So, stopio fan hyn. Okay, oedd hwnna'n risky as hell. Yeah. Okay. Cael yr un yna. Yeah, a wedyn bydden ni'n teleporto i'r cornel yna. Top right? Yeah. Yeah. Fi'n credu. Chos mae'r person arall yn yr un... Yeah. Just let it float down from the heavens. Right. Bant ni. You are the king. Anthony. Oh, that pretty boy. Okay. Watch it. Watch it. We don't know where it's going, so just let it go. Let it go. Right. There. 30 eiliad. Be sy'n mewn fan hyn? Unrhyw beth? Na. Rubbish. Right. Fi'n gwybod mae hwnna'n mynd i... brifo fe. Ooh. Kaboom. Leave me alone. Yeah, come on. Nice. Mae rhaid i fi... Rhaid ni cael y Nick James Hagen neu Hagen mas lawr, you know? Yeah. Supplies. So. Drach o Billy Wiggins na, mae dy fe rai sydd cant y cant. Right, oes na modd craftio. O, mae'r Holy Hand Grenades di troi fyny. Sy'n nice. Hey. O, edrych, mae fe'n hoffi cuddio hefyd. Ooh. A holy hand grenade right above there. Bydd hwnna'n cael e. Yeah. These could turn the war. These could turn the war. Let's go.
We shall never surrender. Hey, cool, ti 'di rhoi weird triangle mewn. Nice. Hey. Mae'n cool, fel pop-up. Yeah. Fi'n eitha bles gyda beth wnaethon nhw gyda Dungeon y Dis. Oh, obviously, oedd yr actual images yna'n barod, so oedd ddim just roi gyda gilydd, ond mae yna kind of gil i wneud hwnna, so yeah. Really cool. Fi'n edrych ymlaen, it's cael e. Fi wedi cael break, ges i wythnos off wythnos yma. I gael mwydio'r Worms. Actually, na, ddoi nes i chwarae Metal Slug 3. Oh god, oh god. Oedd hwnna'n rubbish move. Rip me. Goodbye, jazz hands. You'll regret that. Oh, jazz hands still Ddim quite iawn. O na, so fi wedi cael wythnos off. So falle a fi nôl. Fi ddim yn siŵr. Falle di llun. Jazz hands ddim yn cymeriad fi. Einstein, nice. Ie, bydd hwn yn syniad da. Nice defront. Ie. O'n i jyst yn mynd yn nuts achos oedd doi cymeriad, y grach a'r cellweiriwr. Oedd y playstyle nhw mor rwystredig o anodd. O'n i just yn colli fel gyda fel 1 HP. Oedd e just... A dim ond... Okay. Dynam, beth ti'n mynd i defnyddio? O, ti'n nuts, ti'n hollol nuts. Defnyddius ti'r tank fel thingy... O, oedd hwnna'n cool. Roedd hwnna ddim yn fi. Oh, okay. Roedd hwnna'n Jezebel Groot. Roedd e ddim yn safio fel. So oedd hwnna ddim yn move da. Sorry. Come on, please, trophy. Yeah, trophy yw e. Hello, Jules. Goodbye, Jules. Oh, nice. Leave me alone. Okay. Right. Watch it. Go on, blast o Stinkfoot i ffwrdd. Finish him. Oof! You'll regret that. Rhaid fi just symud yn gyflym nawr ddo, dyna'r unig thing. I gael yr ail shot mewn. A gobeithio ddim actually rifo fy hun. Achos yr ongl mae fe... Well, there we go. Oh! Nice! Oh my god. Skills. Right, literally, ti ddim yn sylweddoli faint amser fi wedi bod yn aros am sesiwn Worms W.M.D ar-lein fel hwn. Achos fi'n cofio yn y gafon ni lot o hwyl yn chwarae ar y PS4, a dde fi, ti a Josh fi'n credu. Ond mae chwarae fe, fi byth di chwarae fe fel hwn gyda, randomers, ond fi'n credu trwy chwarae fe gyda ti gyda randomers, mae fe'n dal yn, lot o hwyl. Obviously, optimum thing yw cael pawb chi'n nabod, a chi'n gallu cael y banter, a pawb yn kind of, y hwyl o curo rhywun a cael y mateb nhw. Ond, Careful now. O'n i'n... o'n i'n sylweddoli pam mae'r Steam sales yna ar, mae yna Steam sales amazing. Oh yeah. Tiod, mae rhaid i just gwybod amdano nhw, ond... Wow. Yna game weles i multiplayer enw Heave Ho, ti di clywed am hwnna? Supplies. Heave ho.
No. Yeah, mae fe fel puzzle-y kind of game. Ie. Lle chi angen helpu pawb i mynd i'r diwedd. O, mae'n fi. Ydy e fi? Na. O na, fi ddim yn porffor tro yma. Fi'n coch. Okay, beth yw hwnna? Worm Stinger. Yeah, sa'n Ydy siŵr hwnna? beth mae hwn yn gwneud. Mae'n like little Na, like fi- spiky things to safety. Yeah. Yeah, beth ti'n meddwl am y game paranormal hwnna? No, phasmophobia? Transphasmobia neu rhywbeth, ydy? Na, hwnna rhywbeth arall. Oh, right. Rhywbeth Sorry. really gwael. Phasmophobia. Phasmophobia. Sorry. Yeah. Sorry, o'n i di camgymryd yr beth sut i ddweud e. Phasmophobia. Hurry. Beth ydych chi? Phasmophobia, yeah. Mae hwnna ddim yn iawn, Na. sorry. Na. Mae'n rhywbeth gwahanol. Yeah. Oh, Rhywbeth... gosh. Yeah, phasmophobia. Ond mae'n edrych really good. Oherwydd mae'r game yn Phobia. Yeah. Oherwydd mae'r game yn like grando i mic ti. Ydy e? So mae'r ghosts yn y game gallu clywed ti. A ti gallu fel siarad iddyn nhw, show me a sign. A efallai bydd y game yn like knockio rhywbeth bant o shelf neu rhywbeth fel hwnna. Oh my god. So that's quite cool, man. So ti gallu like siarad i'r ghosts yn y game. Oh my god, really? Yeah. Oh, no. Ond mae'n like ghost busting game kind of thing. So ti a like pedo pobl arall mynd mewn i fel haunted house. Angen trio cael gwared o'r ghosts. Yeah, faint mae fe ar Steam ar foment? Sa'n siŵr, roedd fel... Yn gwybod mae'n game poblogaidd. Yeah, mae'n blow lan ar YouTube. $10.99. Okay. Oh, phasmophobia, sorry, Phasmophobia. Right. Yeah, we're abbreviation trio there. Hmm. Wait, what? Ydy Worm arall fi wedi? Na. Beth sy'n digwydd? So, we're just trio. Syniad da. Boring. Right, pwy sy'n nesa? Yeah, mae'n dig now. Ar Oh! Okay. Mae rhywbeth wedi digwydd. Okay, let's Beth? use a new color for this little piece over here. Oh, Dyma'r un fi. Sorry, rhywbeth cyfriadau fi wedi mynd. Oh, okay. Hi. Right, fi yn tempted falle i ffeindio ffordd o cyrraedd y boi yma. Achos y pwynt yw, os mae fe'n cuddio fyna yr holl amser, mae fe wedi setio fyny sentry, ond bydde byth yn meddwl byddai'n blowtorchio o'r gwaelod. So, Yeah. yn credu dyna'r tactig gorau. O, os gen i ddim blowtorch, fi ddim yn credu. O ie, 4. Mae 4 gyda. That's... Oh, damn! Nath e ddim Take gweithio your fel time. o'n i We'll eisiau. come later. By the way. Well, Shooting blanks, are we? Shooting wow. blanks are we? But yeah, ni definitely angen chwarae phasmophobia. Ready. okay. Bydd hwnna'n great, like Halloween Yeah. game. O'n i ddim yn sylweddoli faint mor hir bydde'r gêm yma'n cario ymlaen nawr. Jyst yn sylwi, mae'n 10 o gloch, a fi fel, na. Ma fe'n nos Wener, ond still, ma fe just... Fi'n credu achos maen nhw'n chwarae fel cowards a just cuddio, ma fe'n neud yn anoddach. Ond, you know,
Ni sefyllfa cryf. Os ti'n cymryd mas, right? Un o'r worms ti. Na, ddim rhaid fi. Os ti'n cymryd mas... Pwy ti'n agos at, actually? Ti'n... Oh, damn. Yeah, Ti'n right just agos i up fi. right to- Oh. Os ti'n... Right, gwrand ar hwn. Os ti'n mynd i yr un yn y cornel chwith a just... A dyna ni. Dyna fy ngwraig yn ffonio fi yn rhan di. Dweud, ei ti, mynd o Swener, be ti'n neud? Chwarae Worms. Sorry. O na. Cunning. Ond mae fe mynd mewn i'r blymyn thing hefyd. Cuddio. Ah, flip. Right. Oh, come on! Tro fi! Der y blaen! Right, y tric yw i teleportio i'r twll maen nhw mewn. Yeah. A wedyn, mae fe'n gwneud rhywbeth a'i brifo'ch gilydd. So yeah. Credu dyna yw'r opsiwn gorau. Mae lot o iechyd fan'na ar y bit. Beth mae fe'n neud? Felly... Okay. Ni ddim gallu crafto unrhyw beth. Fi'n credu gorfodi nhw. Chos o ran iechyd, fi bell o flaen nhw gyd, ond maen nhw gyd yn wimps ac yn cuddio. O, edrych arno fe, mae rhaid i ni just rhoi rhywun mewn right ar bwysau. Yeah. Don't let it get you down. Come on, tro fi, please. Please. Tro fi, os gwelwch yn dda. Go on then. Finally. O, byddwn ni'n ti, honest nawr, cyngor, ewch i cael, cael y iechyd i gyd, a wedyn teleportio i twll yr un sydd gyda cant. There are no O mistakes, na, just happy accidents. rhaid wneud hwnna. I got a fever. Just let it flow down from the mountains. We're gonna press the Dang buttons it. we need for this. You gone and done it. I gone blew it, Bill Bob. I'm sorry. I just gone blew it. Enjoy with you. Right, beth ydym mynd i wneud? Dwi'n mynd ar ôl o. Right, just gadael e. Right, mynd fan'na. A wedyn... Un arall. Talk to it. Make friends with it. Watch it. No pressure. Just relax and watch it happen. Oh, God. So dyna gorfodi'r gêm i gorffen yn cyfle mach. Oh, bach o rubbish move though, ond... Edrych arno fe. Sy'n cuddio. Right, sut mynd i wneud hwnna? So... Oh, na! Mae'r dau nhw'n mynd mewn fan'na gyda'i gilydd. Oh, gosh. Hwnna'n dda i ni. Yeah. So ni'n gallu just canolbwyntio ar y cowards eraill. Yes, sir. Fi'n hapus i curo nhw a gadael fan'na achos mae gwraig fi wedi cnocio a rhoi fi y llagaid cas. Fel, mae'n 10 o'r gloch, look. So, just i fi cael gwell yn wythnos. Fi'n hapus i cymryd nhw allan a wedyn ti'n gallu dweud nes ti ennill. Yeah, okay. Yeah.
Oh, waw. Dwi really angen dysgu sut I defnyddio hwnna. Quickly. O, You're nothing. beth oedd e'n neud? Oedd hwnna'n pants. Yeah. Okay, pwy yw'r risg mwyaf fan hyn? Mae fe mewn fan'na. Careful now. Ie, fi'n synnu bod nhw wedi mynd... O, maen nhw jyst yn mynd I blow o'i gilydd lan, ma' hwnna'n briliant. Hwnna'n briliant I ni. Okay. Not getting any younger here. Go on te, just neud e. Banana bomb. Mae fi'n cael disgo yn stafell fi. Fel dwedais Go, I. Dyma, coward. Oh no. Okay. Hwnna'n ofnadwy. Yeah, that was trash. Right. Fe cnocio nawr. Cnocio'r drws. Right, os fi'n cael... Ti'n gwybod yn y cartoons yna ple mae rhywun gyda ffon mawr a maen nhw'n tynnu chi o'r llwyfan gyda fel... Yeah. Dyna beth sy'n mynd I ddigwydd cyn bod hir. O, mae'n ffonio fi. Okay. Felly... Well, ti angen ateb hwnna. Os ti ddim, yn meddwl ti just mynd I disappear. Beth yw e? Os fi'n cyfieithu hwn, so dyw hi ddim yn gwybod beth fi'n dweud, yw y T-key. Byddai yn y T-key. O, hwnna'n briliant. Mae hwnna'n suicide mission yna. Leave me alone. Oh, Dyma ni. oh, dwi 'di llafu dau nhw ac fy hun, yes! Briliant. Dwi wipe fe allan o'r gêm yr un Good. porffor. Tiw beth, oedd y move yna falle yn mynd I achub fy'r... fy'r perthynas gyda fy Nghymraeg, so... Mae'n good na. Okay, right, dyna ni. Dyma bydd y move olaf nawr. Dim ond nhw yn y twll sydd, ie? Yeah. So, there we go. Just teleport a drove hwnna. You can do anything. Yeah, Little heart, fi'n mynd I. Nice. Okay, boring. right, fi'n mynd I dechrau. Just rhoi pethau. I'm on it. Yes. Watch out! Watch out! Mae hi roi blwmin sentry edrych arna ti. That looks perfect. O, Hiya. be nhw'n mynd I wneud? No, mae wedi roi sentry gun. Right, mae just skip ar y go fe. Mae'n silly. Boring. Right, Oh, mae'n ffraneg. finale dramatic. O, wnaeth e wneud hwnna eto. Cysau fe. Rhaid ni just gyd symud fan'na. Yeah. Oh my god. Actually, faint o... O, ti'n cael 2 teleports yn dweud ti? Un ar ôl. Beth ti'n mynd I wneud o? Oh, I'm mynd I trio cael y blwmin screen I mynd ble re eisiau. Will do nothing. Shotgun! O no, yn y twll fe, na, paid mynd fan'na, yn y actual twll gyda fe. Bydd hwnna'n briliant, achos so fi'n gallu cuddio unrhyw le, wedyn. Hwnna'n awesome. Pa bombs fi? Rwy'n cael banana bomb. Yes! Rwy'n mynd I just drop a banana Fall bomb. down from the mountain. Right, here we go. O, pwynt yw, mae rhaid I rhywun aros ar yr ochr tu fas, oes e? Right, ble mae cymeriad fe? O, mae gyda ti, ydy e? Yeah. Okay. You can do Fi'n gwybod mae'n mynd I seithi fi, ond fi'n mynd I cymryd un am y tîm. Friends are the most valuable thing in the world. Oof, nice. Oh, I ti'n mynd I, like, blow lan? Oh, yeah! Nice. Oh, prawn. Grab it.
something. Diddorol gweld beth mae'n mynd i wneud. Mae'n mynd taflu rhywbeth at? Neu just seithi? Oh, mae'n mynd I weld... Ugh, Oh, God. you sack. pathetic. You boring, boring person. Chwarae fel babi. There are no mistakes, just happy accidents. Yes, sir. Right, now beth di dyn hyn mynd I gwneud? O, mae'n teleport I ffwrdd. Oh, Silly. ti'n casau fe gymaint. Fast. Hit the spot. Falle bydd rhaid... Ah, flip. Get on down. Ah, oh boy. Gall ti dilyn e? Sa'n cael unrhyw, Teleport ar ôl. na. Oh, damn. Ie, rwy'n stop yn hyn. Yeah. Yeah. Wel, bydd rhaid I fi cymryd allan y boi ar y tu allan, dyna Ie. gyd. Ti eisiau fi just llafu? Na, neud gun, ninja rope lan. Iawn, ble? Mae'n blomyn sentry gun fyna. Oh, right, yeah. Oh, so annoying. Ti gyda blowtorch? Oh, Ie. Mae'r setup really tricky fan'na, is e? Okay, so let's start by loading up a 1-inch brush with cerulean blue. Na. Sentry... Oh, wait a sec. Huh? There. Huh? Gyda gwastraffu Oh, that y ninja ball ropes. like that. Ddim yn ninja ropes, sir. Hi. Huh? Huh? Hi. There. Flip. Mae'n annoying. Rhaid fi defnyddio blowtorch, te. I'm in right round. Oh, God. Let's go. Beth mae fe'n mynd I wneud? Blowtorch. Achos dim ond hyn a hyn o blowtorch sydd dy ti I gyd, so... Mae tacteg yn nhw mor negatif. Amddiffynol. Ydy e'n mynd I just taflu falle Hallelujah. Dyna'r unig thing fi allu meddwl bydd e'n neud. Beth? Pam? O, na just... Shooting blanks, are we? Pure crap here, fi'n cytuno. Ooh, presents. Just Pam. ready for Boring. action. Fe fi wir yn casau Groot. Mae fe jyst yn mynd I pigo fyny o'r holl goodies nawr. Ie, sa'n cael unrhyw teleporters neu unrhyw beth nawr. So... Stuck fan ar. Ddim yn ei gallu research yr un. Crafto yr un. See ya. O ie, ti'n gallu dismantlo stuff though. Ie, ti yn iawn, ti'n gallu neud hwnna. Ie, mae'n methu... O, dwi gallu? Ie, ti'n gallu dismantlo weapons ti gyda I greu weapons gwahanol. O, oce. So falle mae yna siawns. Neu, yr opsiwn arall bydde I blowtorcho mas o fyna. Ie. Steith ar draws. Yes. Watch. Oh, na. Great.
Ie, fi'n mynd I bod mewn trouble nawr. Fanna. Listen up, friend. They're just as free as a O, pain. O, un munud. Right. Amser am ninja rope sesh. makes you happy. Paid marw. Okay. O'n I arfer bod yn really dda ar y ninja rope. Now for a change of perspective. Ond... So fe'n hawdd. Do what makes you happy. Ti'n gallu mynd right round. They'll do fantastic things for you. It'll make you happy. We have plenty of time. Fi ddim yn gallu... Rhaid fi jyst bod am leddgar. Ready. Ready. Fi really ddim yn siŵr beth mae endgame y boys ma. Be mae'n disgwyl I gallu neud fanna, really. Mae'n just bloc y ti, dil I trio cyrraedd. Ie, ond by rhywun yn defnyddio ffordd arall o gael e o'r top. Ti'n gwybod beth mae'n just yn bizarre. Fi'n deall Wel, rydyn nhw beth fynd yn lladd ei gilydd pryd rydyn nhw'n efo'r ei gilydd mewn a little twll. Ie. Falle maen nhw'n ffrindiau hefyd. Yeah. Betio ti. Running. Don't let it get you down. That looks perfect. Ah, yeah. O, mae fe just yn cymryd yr holl iechyd yn y byd. Oh, man. Fire! 15 seconds. Flip. Oh, God, mae just yn... Just hoofro lan y bloody health box. Do it. 220! 220. Yes, I mawr. Mae hwn yn mynd I bod yn task really anodd nawr. Be ni'n mynd I gallu neud? Pa bryd nhw gyd yn spawn o lan fan'na ar boes fe? Oh my god. Ie. Yeah. Ti'n mynd I neud o? Dim clem. Unless ti'n reboundo grenade lan I fe I torri'r thing yna. Ie, yeah, ddim eisiau gwastraffu turn, just dinistrio hwnna. Na, ti'n iawn. Oce, digon dig. Fucks. Na. Na. Na, na, na. Just let it flow down from the nose. It's beautiful. And we haven't even done anything to it yet. Fi ddim yn gwybod be fi'n mynd I neud. Oh, flippin' heck. Oh my god. Sorry. Oh, crap. 697! Floating without Oedd hwnna just yn hollol ridiculous. Yeah. supply. Flip. Yes, I mawr. Right, fi'n credu dyna fi am heno o... y trydydd galwad, dyna yw limit fi. Yeah, ti ddim O, eisiau na. bod ma'n y... Yeah, sorry am hwnna. A diolch am chwarae ddo, Make up your mind. yeah. Sorry am y mess up hefyd gyda'r blimmin Xbox Beta Ah, Pass fine. thing yna. I'm going out of my head. Ond ne, dysgu pethau newydd, felly
na i gadle fan'na. Sori o, poblwch yn erbyn y guys yma. Fi'n credu dyna pam mae pobl yn mynd yn grac. Ond ie, na i weld chi cyn bo hir. Diolch am wylio a poblwch o. Diolch. Dwi'n meddwl bod jyst wedi diweddu'r stream yma. So, diolch am gwylio pawb. Ac mae Streamlabs fi wedi grawi. Amazing. I'm actually gallu end o'r stream. Oh no. Yeah, mae Streamlabs fi wedi rawi. Alright. Remethu newid fy webcam yn ôl. Sa'n siŵr pan mae hwnna wedi mynd ban. Actually, maybe just, I don't know. What? Hwnna'n fi gon? Yeah, well, dyna fe. Dwi wedi marw o'r game. Done. God. Gosh darn it. Just wedi cael ei lladd. Alright, bye. Right. Oherwydd rwy methu actually gwasgu unrhyw beth ar y Streamlabs, rwy just mynd i force close o fe, so bydd y stream yn just gorffen. Yeah, diolch pawb am gwylio. A fi'n gweld ti yn y stream nesaf.